Ia le tua i le nei tai au, ia pole nei foi vai ngo le aso fou o saunia i le tua mo i tātou lana whanau. Ia whaaftai le rofa mane anga leo le tātou mitai siri le langi. Tai mai no tau soifua ia ma so mātou wola. Tātou gaudia mai ai, ia nei foi vai ngo le aso. E vi ia ai lo tātou matai. O le tātou atua o le tātou tupu. Ia vi ia le suafa siri ese. O Yesu ke riso le tātou wali mo le tātou whaola. Le suafa le na e whaatalofa tuai le polkalame ia te oe. Ia i le nei foi aso. Le polkalame o le Faugagana o le Malo Isaraelu. I ia le tua o le tātou polkalame no na fitus forma le tolu le nei. Ia ofo alofa mfaatalofa atu ia te oe. Malo le soifua maua, malo le langi mama, malo le faatoatoa, malo le onosai. Ia malo fo i le faatamatane, malo le faatamateine. Ia le paia ma le mamalu o si o tātou atunu upele o Samoa. Ofo alofa mfaatalofa faapitoa le polkalame i si o tātou atunu upele o Samoa. Le ngata i Samoa i sifo, Samoa i sae. A mese o so se Samoa o whape nao ta ape ia i atunu umamau tu e fia fo i ora nei kelope ia o le nei nanolangi o lo tātou soifua ma ola ma whape nao na au na ai le lii ka talofa lava ia wha talofa fo i pa anga masani o le tātou wala leo le Global Kingdom TV Mese for tātou wala leo o le Remnant Christian TV ia vi ia le lii i ona pulenga na au whainga luenga o ana paanga masani ia e mese foi whatalofa por kalame ia te oe pa ia o ainga ia mese foi o wō mai masani ia vi ia le lii le ngano lava le au whainga luenga le tua ia tō whinga e lima po mea lofa e lima Yesu tono le kalesia ia isunga i apostolo o Faugagana o perfecta ai mai se foi o fai au ia ma faia onga juspa ia missionare ia mai ngā rurue me se foi o e fola le tala le rei a Yesu ia iso se fata fai taulanga iso se awala ia o folofa mfatalofa atu le polkalame o le Faugagana o le Malo Isaraelu ia te oe le nei aso. Ia whaatalofa whaapitoa fo i nisi o uso a auna, nisi o ala leo. Ia vi ia le li, ia i tātou ala leo o le MCN o le Maola Christian Network. Ia whaatalofa atu me au ngā rulue, vi ia le li, mai se foi o tātou mātua apostolo. Whaatalofa fo i CKA o le toi fausia o le water flow. Ia e meise o nisi ala leo malawa, ia o tātou ngā luenga whaiwhatasi o le fola ina o le Malo ia le ngata o le Malo le atua ia po o le Malo ke riso ia ina ia manu Malo ina ai ia nganga se tele mo Yesu ia manona fina ngalo ia e maise o le Malo e whaavavau ia vi ia le li nei tai au wa le maua mai foi lewa no le tina tātou polkalame masani o le Faugagana o le Malo Isaraelu ia o no misi foi tuangia tari tonu ia o le tātou maua se polkalame manuia i le upua le istaimi e whaasoa a le ua mataina tātou polkalame se te talo mātou whaaftaita maa ia te oe vi ia oe whaavavau whaaftai lo walofa ua whaapenao na mātou iai le nei tae au mai tusi o lau tusi pa ia le tusi le salamo ia e lolo whaamaoni le po wa mavai atu le li ie o mātou wala whai whangunga le lei mai ate oe o mātou iai fōi le li ie le lei vaenga o le aso ia vi ia oe whaavavau whaaftai lau walofa tai lau wanga le lei tai lau tausi mai ia i lau watu nuu a meise fōi o so o se sā mō ta apem so o se tangata whapenao na o iai le malosi le li ie o le polkalame ia o le Faugagana o le Malo Isaraelu whaamanuia mai lau fio i le amatanga o le polkalame se ia o lava i rona whae wina taimi o le amatou whaitau i lau upu maa o mai le atua
tatalo i le whaunga rawanganga so ani mai o le ngata i le taumawhai whaasoa la upu a mese foi o le whaunga lava le tasi tafe atu i le whaafonga ma le whaalongolongo mai alo nuu ma le sida mai moa mai au tangata ro mātou li ia umare nei por kalame ma le nei whaasoa ia mātou tā ofi mau se mea o ngai o mātou wolanga a wale mātou au nanga i le nei nalo nangi ne tū mau whaamanuia mai na ufio le amatanga ia se ia o lava i le whai wina fo i pēr matu mau ia te oero lava vi inga whaafitai nau whaamanuianga ia te i mātou malava ono o Yesu le lei. Amen. Amen. Oh. Ia, vi ia le tua nei tai au. E wo umano fo por kalame mfatalo fatu ia te oe. Whaafitai le li i wo tātou toi whiloa i fo ilo monu ua i le utua onu. Na o le tātou tusi whai tauri nā o le lua le nofo a i ngā tupu o le mta upo e se furu ma le valu. Ta po su ma le valu e peia e tolu se furu ma le lua o na fo ai upu. O le Faugagana o le Malo 𝗟𝗟𝗔𝗜𝗏 i le nei aso. O le whetaui ma le tātou taimi i mwhai o na taranoa le Faugagana o le Malo 𝗟𝗟𝗏𝗏 i tusi atoa. Ai a whai e le whetaui ma le tātou taimi ia o na tuu leo le si vaenga e whai i le si taimi e whai ai le tātou mta upu. O le tusi lea lua nofo ai ngā tupu e se furu ma le valu. Ia le whaau le tala i le tupu lea pe i o le porkalame ua mawai atu. Tupu leo i o se fatu. Tupu leo i o se fatu. Ia le sa tātou taranoa ai. O le tupu le lei. Tupu le sa tupu i lalo i le tua i ngā yuta. O le lua le pito i lalo i yuta mpeni amina. Le ana wo o mai le mta upu le se furu ma le valu. Ia e umatatou fai tau wai lea. Ai aise tala whaape fia whai e le Faugagana o le Malo 𝗟𝗟𝗏𝗏 i le nei tai au a mata i nana porkalame. E whaapea a fesili i le atua, tali mai le atua, usi tai i le atua. Na toe alu atu. Fesili i le atua, tali mai le atua, usi tai la i le atua. Ask God, God answers, and obey God. E umon tatou fai taula i o tuspa ia e wha malama tili wha manino wha pula toi wha mautinoa tili mai le winga o tala le fai atu. Pe o se tau wha inga atoa ngā o le whiau o le Faugagana tau longolongo. O le Malo le o Isaraelu ma le upo le tua mo tatou. A o le tatou ma fau lo loto i ai. E le lei le fesili le tua sa moa ma sira mai moa mai. Le lei le fesili le tua. So se taimi lava e fesili e tangata i le tua. E le mawhai o na misi le tali mai a le tua. E le lei le fesili le tua, tali mai le tua. Ai siri o na le lei le usita i le tua. A e tara tuspa ia e whapea mai whaalongo mausitai i le atua. Wha mai e siri atu le usitai na i lo le whalongo. E siri atu le usitai na i lo le ngā o le mamo e poa. E siri atu le usitai na i lo o tau mawhai e whai lava le manatu o le tangata lava ia. Ai le whalongo ai i le atua. Ma le usitai ai i le atua. Fesili la i le atua, tali mai le atua. Ai siri ai la le usita i le atua. When we ask God, and every time we ask God, God will surely answer us. O le telo taimi e tali mai ai le atua sa moa ma le sira mai moa mai le Faugagana o le Malo 𝗟𝗟𝗏𝗏. O le telo taimi e tali mai ai le atua, o la e tali mai le atua.
masa ili mai le atua i le tangata e usi tae lana tali. Most of the time God answers when we ask or when we pray or when we seek God. Most of the time that God answers, God is looking for those people who will obey His answers or His will or His plan. Na ngai o le mene tupu i le mta upule sfulmane valu o le tupu i o se fatu ua tupu tele lon ta mau a inga. A o le mea la ua tupu ua faile la a inga ma le tupu o apo. O le la a inga ua faile la so o tanga. Ona ua faa ipo atu se tasi o lana whanau. I se tasi o le whanau a le tupu lea o a apo. O a apo o le tupu o le tu a inga o ilunga o Isaraelu i le taimi rea. E tupu la a apo le piko ilunga le se furu le tu a inga pito ilunga le whako e wha ingo o Isaraelu i le taimi na vai lua i le Malo. A e tupu yo se fatu i le tu a inga e lua le pito i lalo Utah. O le ata li i lao yo se fatu. Ma wha ipo atu i le a whawhine o a apo. Wa mafua i le la so tanga lea. Wadu watu la le ata li i wha ipo ma le a whawhine. Wa mau wadi so tanga lea. Mea e uma ngo whai tau wha solo atu lea e a awa o atu ai le upua le atua mo tato. O na alu ai lea o le tupu yo se fatu i lunga i a apo ma le pito i lunga. Ma ona tangata. Waru ma watu ona whai mai le tala le tuspa ia whaapalangi ma isi suesuenga. Whai mai walo ma aveanga leaders. Ma aveanga officials. O officers. Ma ave i lunga e. Ai man kuaso se ke tai ai taimi ai malanga i tupu o le presidente o le pale mia. Taimi ai malanga ai po se ao le Malo. E malanga ai le mwhai o na le aru ma ave ni ana. Tangata e whapenao na lato wo. Tangata ngā rulue ma tangata e leo ina ma pui ina le saunga le mu. Mena ngā le ma tupu i. Ngā watu la i e lunga. Wa whaine la tala ma le tupu a apo. Pa mena le tupu a apo. Oso lo le tupu a apo oso le taua. Whai mai. Fatu tate o ma ui kiri ata mota. Po a mota kiri ata. Hei umang whai taura i o tuspa i e. Pa maungi atu ai e vaenga nga ra mota kiri ata. Maina tara tuspa i a. Ai whai atu i a le tupu leo i o se fatu. Ya le iar fesili le tua, fesili le li. Sili le li i pe tatu te o, pe tatu te le o. Ma fesili rola ia, fesili perfetta, wa mai perfetta. Apo e fase lau perfetta. Sili atu e mai perfetta. O e tu ina mai e le li i le lima o le tupu. Le nanu uma o na tangata uma. Mai manu malo. Ai mai le tala ai o se fatu nga whai a apo. Ai le o iaila se perfetta le li o totoe le nuune. Ai mai le il perfetta. Il perfetta le iai e tasi al perfetta le totoe. Perfetta nga o ke ingo iai. Perfetta nga e le perfetta mai a tia o. Teimi umai perfetta mai ei. Perfetta ngai le perfetta mai tia o ni mere lei na o mele anga ia fa solo le o tala ma fesiri dai le perfetta tali mai le perfetta le ali fa ai lo mai le mele tupu ia apo mar fa linga le tu wa tali mai ai le tu fa ai lo sa o mai a me le la tupu ia apo pe alu o i le nu le ramota kiriata 𝚗𝗚𝗏𝗡𝗐𝗏. A e alu yo a apo e te oti ai.
Mo whaali mai ai lea tua ila na auauna. Ai tali mai, ai itari tangata o apo. Tu le, pero feta le tua i le whare pui pui. Wha tonu e wha sala. Mo le usitai. A whai ungana, o le tala ngoti. A oi le taua ngoti. A lea se i wha solo le awa onga le whaungangana i le nei tai au. Tato woi le upua le tua. Whapenao na o mai ia te oe mau mai tatou umalama. Lea lau whaitawina le upua le li e a ngai a le tatou woi le upua le li e ma ngai e. Ia ma tatou whaasoa ai, whaatanga ni a nganga pa ia o le tua e whesosoa ni atu ia te oe, whesosoa ni mai a te au. Ia awale whaasoa ino le upua le tua i le nei tai au. Lua no whai ngā tupu e se furu mare valu. Whai mua le whaitawina. Sa tele le oa mane mamalu ia i o se fatu. Whetai ia i foi o la ua ngafa maa apo. Sa tele le oa male mamalu ia i o se fatu. Ua whetai ia i foi o la ngafa maa apo pe nango whaitau atua. Pe nango whamatala atua i le amatanga. Lea ua whaitau le whai mua o tele le oa tele le mamalu. Tau pa sfuma fitu ren tana noa i ma foi sia sao anga mea nga whai inga watula i mai. Sao le mea wa saa ili ai. Wa sao rona loto. Wa wha tele ai ele atua. Sa moa mane sira mai moa mane wha fonga mai le nei vaenga o le aso polkalame. Whaunga ngana o le Malo Isaraelu. Nana toi wha manatua ia te oi. Nanga leo toi sau whai mua. Tele le oa man tamau inga tele de mamadu. Ma fua le fai mua lea. O ngon mta upa sumar fitu. O le tusi le lua nofo ai ngā tupu. Lenka ko o ele. Taimi muli o tatou whaunga ngana. Wa ma fua le tele o le oa. Tele de tamau inga. Tele de mamadu. Tele de whae ina. Ma fua mai ele o Yosefatu. Ma fua mai o wha manu yanga. Tō mai le langi. Tō mai le atua. Tō mai le matu pala. Tō mai le whamanu ianga ona o le atua. A leo tatou tilo ia i me le o tupu. Na tū lai mai le tupu. E te atu ia Isaraelu. A leo wa toi whai le wheusu ngā ngafa. Wheusu wai ngafa. O leo nā tari i wa whai poipo atu i le awhawhine. O le tupu a apo le tupu i runga. Lea u whai mai eire whai upu e. Whai mua. Mua whetai ia i o la ua ngafa ma a apo. Whai tau whai upu e. E lua. Ua mawai na i tau sanga o nā ruifo ai lea o ia ia a apo i Samaria. O na whasia lea e a apo ma moe ma povi e tele. E tari ai o ia mare nuu na ia te ia. Ma ua whaaoso ia te ia la oa e i 𝚗𝚙𝚎𝚑𝚝. Tere malu, tere te mau ainga, te usua ingafa, mo toe alu i Isaraelu le pito i lunga. Mo toe alu ma ave ia tai, leo ko sawa i whamanatu mai, maisi tangata o le nuu. Walu na malanga i lunga. Tele nai tausanga, walu leo na malanga i lunga. Mai ona whasia i leo ma moe ma e tupu a apo e whaatari mai ai, e tupu rea na au malanga. Ai le umar whai upo e lua, ma whai mai. Le whai unga na whai upo e lua. Ma ua whaoso ia te ia, na te o 𝚗𝚑𝚡𝗏𝚗𝚎𝚑. Awa onga le whaunga ngana o le Malo Isaraelu mo oe mau i le nei tai au sa moa marisira mai moa mai. O le whesiri. O le are mea o 𝚗𝚑𝚡𝗏𝚗𝚎. What is 𝚗𝚑𝚡𝚏? O le nuu lea, whai mai e le tūsa sae o le vaitawhi o le Yoritana. O le nuu lea, whai mai e mata ngō fie o ngā maunga, o ngā mā pue.
e le ngata i ngai loa le nuu lea i o ngā mapu e poe bo ngā maunga iti. Ai loa i ona la au e tutu wai. O le nuu lea ora mota kiri ata. O le nuu lea o le vai vaenga na tuu i aile tu a inga o kato. So a inga sifumare lua o Isaraelu i vai vaenga o le ele no nofo inga ua whatau nuu watu le malanga. O le nuu lea, o le nuu whai mai, o le nuu o surufainga, o le nuu e tuu iai maafe maave iai tangata o surufainga pe a lave vea. Le nuu lea ra mota kiri ata. O le nuu lea, o le nuu e whape na ona whetai iai taua. Fia tangata e tau ai. A tau la le taua i le taimi lea. A tau le taua e la vea le tangata le taua. Ona toe whaapa ula i titi mai le i lalo risi vaenga o maunga mapu e pu e o le nuu o Ramota kiri ata. O le le nuu lea, o le nuu i le vai taimi lea na watu ai o se fatu i lunga e tai ai ma apo. E le watu, wa u mau e su lia le nuu lea. Nea la, wa tau e tau wa ngau e a apo le tupo i o se fatu ma o ngakangaka. Se i lako wo wange le taua. Fai poe lua. Na fai tau e au fai poe tolu. Fai meno na ia, wa fai mai fo ia apo le tupo i Isaraelu ia i o se fatu le tupo i uta. Tache o ea mau i Ramota kiri ata. Ona ia tari atuai lea ia te ia. O au nei e pei o e lava. O lo unuu e pei o lo unuu. Tātou te o atu ma oe i le taua. Neu fai tau fai pule e tolu. Neu toi wha mau nia mai. Le tara no atu a apo. Wa whaafsa ngai tupu. Whaafsa ngai tupu o whaafsa ngai a inga. Wa whaafsa ngai nuu. Neu wa tara noa leisi tupu i leisi tupu. Ma tari wa maile tala mare mana onga o leisi tupu. Ma mori atu i leisi tupu. Manona awa inga. Manona i tu Malo. Manona nuu. Awa tari mai foi ne tupu lea. Whai maina i o le tari a o le tupu i o se fatu ia a apo. Whai mai o lou nuu e pei o lou nuu. O au nei e pei o e lava. Tātou te o watu e pei. O i tātou te o watu ma oe i le taua. Lewa, wa signing agreement. Wa faide i o enga, wa faide maari enga. I o e le taua. Whai tau whai poe wha. Wa fai atu fo i o se fatu i le tupo Isaraelu. Se e sa ili le aso nei se a fionga mai le li. Mai le li. Rawa onga le Faugagana o le Malo Isaraelu mo tātou. Nei tae au ma le nei aso. O maa ngai i o le whamatara tala me le tuspai. Leo tara noa tupu pe o ngau whai atu. Ai whai mai le tala i o se fatu i whai upo e wha. O whai atu fo i o se fatu i le tupu Isaraelu. Kupunga o Isaraelu, kupunga o apo. Se i e sa ili le aso nei se a fionga mai le li. Can we seek the will of God? Can we seek for a word from God? Kako sa ili se a fionga le li. Na se a fionga le li. Ma ngai ia o le mea ia le wo o i le vaenga ne o tara tuspa ia. O lau fai tau atu ia i o se awa o ngā le Faugagana mo tātou umalava. Ma ngai ia o le mea ne a watupu nei whafsa inga o kupu ia mataitai. A wa au mai se fina ngalo. E a fia ai le whea ngainga lea, le mafutanga lea, maritara noanga lea. Wa au mai se fina ngalo e whapena o ngā o i lea li. O whai tau atu ei tuspa ia ma mawhau i ai.
o le mea o le mānai o le tangata o la sau e iai le ali i o se fatu lea ma apo lea e sau rai o se fatu i o la sau o la iai le ali o le iai o le ali i o se fatu o ngā waku uronga mawhau i le ali o sa ili le ali wa avelonga kaimi le ali wa va ai ma kofo i whamanguianga le ali na la sau o la sau e whaalea li ma whaalea tualanga sau i le tanoanga le nea na wa whaiaku kako fesili la kako sa ili sia fionga le li whai pule wha na whai tau whai pue lima ona wha poto mai ei lea e le tupo Isaraelu o le au perofeta e toa whase lau o tangata ma wa whai atu ia te i lātou pe mātou te wa e ai ra mota kiri ata e tau wai le taua pe aua na la tau whai mai lea ma liwa e ia a wae tu ina mai ai e le atua i le aso i le a ao o le tupu papato mai le tupu o a apo perofeta e whasera ma whai atu i ai ma koke o i le kaua pe ma koke o i ra mota kiri ata pe aua ai tali mai perofeta e whasera o e ku wako e le tua po le ali i a ao le tupu le taua po le ngā ngu o suria leo fai tau fai upo e lima ua kau mai i perofeta e whasera pe ngo fai ako i le kau amakaka mga kanga o le pokalame o le tau whainga akoa ne la kau waku i se kale rangi taimi e umange ua oti le tupu le o apo wanga perofeka i e whasera e uma a o i e le tala le pokalame i whai uma i ia leli o ngau ka ua kura ia o le mafua anga ngalenga oti le tupu le o apo kasi le o mafua anga fase lau anga perfecta mai tau mai rana vaenga ne sa mo marsira mai mo mai o le Faugagana o le Malo Isaraelu mai tau mai le o mai perfecta fase lau mo fai mai o e tu mai e le li po le tua i le a ao le tupu le taua fase lau perfecta ma le feau le o mai o le feau e o na fai tau le sfoi le poe e ono ona fai atu leo Iosefatu e leo i nei ea ma se perfecta le li ina ia tātou fesili atu ia te ia mai tau mai sa mo marsira mai mo mai o Faugagana o le Malo Isaraelu le ua mai perfecta e fase lau a le ua koe oso le a apo le Iosefatu le o ma le na ua fesili aku o mai perfecta fase lau ai perfecta mai perfecta e o a le ua koe fesili ia Iosefatu e le o iai ea i nei ma se perfecta le ali. Is there any prophet of God in this land? Is there any remaining prophet of the Lord? Va tato mai tau ma tiro i whaamatala mai ane tusi ale atua. Fai upu, ma le foi upu, ma le foi upu. Nau toi fisiri. Ai le o iai na se perfecta ale atua to toe le nu nei. Are mai le perfecta ngai fase lau perfecta. Na isi fai upu ngai na loangi. Me ane sau fa e kukupu ia ara sau al perfecta nga sau. O e tu ina mai, o e tu ina atu e le tua i le a o le tupu le taua. Suria e kui ngaku. Nea, fase lau le. Are u koe fesili a pe ongo fai aku. Fesili a. Isi perfecta le li o kokoe. Fe punga e ongo. Fe po fitu. Ona fai mai leo le tupu Isaraelu ia Iosefatu. Wa toe le to tasi o tangata. O me kai o le atari i leo i mila. Ta tau te fesili atu ai i le li.
au te ino ia te ia a wana te leva valo mai ia te au I mea lelei a o mea leanga e lea unoa na whai atu leo Iosef atu au wale wheta rai whaapea mai le tupu wai wha maungianga lo talang whea tu ramatanga koe kasi ar perfecta le koe ngai koe perfecta le ngoi a makaio nea tali I o I mila ar perfecta ngau ke ingo yai tana le a apo le whai tupu Iosef atu ke ingo yai na ngau kai mi mai perfecta mai a ngau mea leanga perfecta mai a le perfecta mai kia uni me le lei kalanga whai upo fitu whai mai na ia whai unga na whai upo fitu whai kura le Io se fatu ia apo aua ke sa ungo whapenga na wafio man tupu aua te whetalai mai whapenga na tupu na whetau whai upo e vadu ona wala au leo le tupu Isaraelu I le tasia wa una siri u whape atu ia whaavave mai ia me kai o le atari o I mila whai upo iwa o le tupu Isaraelu mai o se fatu le tupu o Iuta wala tie taitasi nona nofo ari sa ofo ila ua I o la ua ofo ari ma ua la no nofo ai I le mea avanoa I le whaituto o sa Maria o lo vavalo fo I perfecta umai o la ua luma a ami lo perfecta le sau perfecta le ngo ya me kaio na tali o I mila a ami sau ar mele tupu I le whaituto o le no nofo I tupu I e rua wha mauni mai wha upure iwa o le tupu o apo tupu Isaraelu a le tupu I o se fatu o tupu o Iuta ofu I la ofu e te le I o le tā ua mene wha sorosoro o tala la ngo ngofo o ofu I la ofu o ri o ofu ngā o tupu a la e vavalo a lengo wha ako la e vavalo a perfecta I la luma e o le taua mai whai pa sifuru na whai a fo I se te kaia le atali o kine ana o nifo wa mea mo ia ma whai atu o lo whaapea o le whetalai mai o le rii o mea nei e te sua 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑 se I e wha au matia I la tau nea ua sau e marakakare o se te kaia le atali o kine ana whai e ia me fwoi le ua mea o le sau I le tara tuspa ia o le nifo ua mea e sua tia ia suria se I wha uma kasi lea tangata whai mai o le tangata le o le tangata e o le sete kaia o le kasi lea perfecta o le tangata foi o le malo o le tangata e fia e whai mei o marima ia wa ia whaia ia na mene ta o le nifo ua mea whai mai a ko ke oma avengi fo ua mea ia whai ere kaua ko ke sua kia ia suria se I wha uma kasi lea lango e le kupu a apo e o a whai mene o le tala le whai upure e se furu ma le tasi wa whapea na vavalo perfecta uma u whapea atu ma liwa e I ra mota kiriata ma ia e manuia a wae tu ina mai ai e lea lii I le a ao le tupu e iai le vaenga o leo te manao sa moa matisira mai moa ma le whaafonga mai I le Faugagana o le Malo Isaraelu se I kako mai ka ua le vaenga lea langa le te le I o lona tā ua I le awa onga o le Faugagana o le Malo Isaraelu nea le tū lava lea a apolo te whai atu ai ma ana perfecta lau sau martangata leo se te kaia lea lava e whai a le valo anga le ngei e manguia e ku mai e ku waku o kou rima e manguia re kaua ma ave mei e whai re kaua lea nana a makanga se ai mani mawhau o a apo a makanga se e se watoa tele tangata watoa tele tau alanga watoa tele langulangu watoa tele e au mai ai le mea matau tia le muri mai me muri mai fai punga e se fulu male tasi fa maungia ai ro tala le fai atu e pusu male lua le na alu le fea we ami atu ya me kaio
ua fai atu ia te ia, ua whape atu, whauta mai ea I upu au perfecta I le tupu matasi. Wa le lei, o le nei, se I whapea fo I lau upu, ia pei o so la tau, ai fai atu se upu le lei. Ia fai atu se upu le lei. Ai punga sumalua pe amoso taimi fai tau, o taktara re ngaru wa tuli le tupu apo a ami me kaio. Walu watu fai akura ngakana le fai pusumane nua. Fauta o I le valo anga perfecta le fai lumo tupu. Fa mai ua tasi lava le fe au o le valo anga. Ua le lei. Tasi le fe au ua le lei. There is only one message of of all these prophets. And that prophetic message to the kings, it is good. It is very good. Walelei, tasia wakasi umma se ai foi sko kasi or fase laurea e se kau ese mai longa ma au fa kasi umma kasi ar fe aure wa mai sumo kasi are ne na ko perfekanga ma walelei o le mea lea se I fai mai fo I masau upu fai mai sau upu le rei fai unga rea fai mai o so rato ia fai atu se upu le lei kasi ko kele wa kasi ma ua le lei lea wa saura au aunga wa kawa ngau le perfecta le tua fai mai fo I masau upu le lei ale upu le lei lea sa moa matisina mai moa mai I le Faugagana o le Malo Isaraelu o le upu le lei lea pe a o ma fai kau ma so e le kusi pa ia I le vaenga lea o le upu le lei lea e le lei I le tupu o a apo ma le lei I ana perfecta ma le lei tangata ele ki o foi se sia a wa o le o nga le so fuanga ma le o langa nei o le mea pe foringa mai o le mea majority ai te lo tangata ma to tele ai le ma furi tangata pe foringa mai o se mea le mea nga au I le vaenga lea ele o se mea le se eu mo ka ngore fa makala pe se mea ninga le pe a mo wa kur fai un o tatu tusi ale u ka wa ngau ele tangata o le au na le tupu le raro rangi ngi le tangata o le au na o le tupu le langi le perfecta le le ko kasi o makayo le wa kasi perfekanga le fase la ula wa mo kwa le fo ia le kupuma le kako piko nguma le kako ku malo fai mai fo me sa upu le e fe kau I mao fa fonga na le kari fe posuto ona fai mai leo me kaio o lo soifua le alii o le mea e fetalai mai ai le atua o le mea lea o te fai atuai so le aleluia ese le me tau o le tangata o le atua e tu mo le atua ele tu lo sa mo marsida mai mo mar fa fonga mai ele tawa na wina le fina ngalo le atua ele tawa na wina le tangata o pi I mau I le atua ele tau fai e fa to sinaina maliliu mai le fina ngalo le atua I le me manatu ai tangata ale wa tali mai ne tangata o le atua a fa fe fenga o ko ka fa se le tangata o le atua ma le afionga le atua o lai mau le perfecta le atua I a ao alofa o le atua mai le tali a perfecta o me kaio I le fai poso ma le tolu na fai mai leo me kaio o lo soi fua le rii o le mea feta lai mai ai lo atua o le mea le nao te fai atuai o lo soi fua le rii lo soi fua le rii o le mea e feta lai mai ai
lo atua o le mea ngau ke whai a kuai. Au kang koe whamakala ngiskala. E whawhewhea ngō whaia se mea o lai sila mai lo atua. My God is watching me. My God is still alive. My God is not dead. And whatever my God, my Lord will reveal to me, or will let me know or tell me, that is the message I will bring forth. Ele fefe tangata o le atua. Ele fefe sa moa matisira mai moa mai. Ele fefe le tangata o le ami o tonu a le atua. La e tu i le fina ngalo le atua. Ele fefe se kupu kurou. Ele fefe se pule anga. Ele fefe se isi lava mea. Ele fase e ngō fie fo tangata o le atua. E fōringa mai pe e wha maua lalo, maloto maua lalo, ma anga malu, ma le tautala, ma pe e lea mana ia. Ai a o na tū le tangata lai iai le fina ngalo le atua. E le fefe. A le wakari kaka e le fefe. Kaka e o le tua, kaka e le toa le atua. Fai musu marfa. Wa saufo yo i e le tupu o na fai atu lea o le tupu ia te ia. Me kai oe. Ma tau te o atu e ai ra mota kiri ata i le taua pe aua. Na fai mai lea o ia. I nā mariwa ia o tau. Ma ia manu ia. E tu ina mai fo'i. I la tau yo tau lima. Kari reang kari a kua ia. Me kai o ia. Ia apo ingo ofisiri ai. Ma ko kia o re kaua i ra mota kiri ata pe aua. Fai rari kari. Kari mua mua rea. I ngā mariwa tuia o tau. E manuia e tu ina tu fo yo tau lima. E reise i sua fo le tu o iai. Just go, you will be successful. Ko o e manuia e tu ina tu fo yo tau lima. Then the Syrians or the people of Syria will be given to your hands. Just go. Fai kau ea fai posuma lima. Ona fai atu lea o le tupu ia te ia. Pe fo i whaafia ea o na o matua fai atu ia te oe ia tau tō mai. Aua ne i e fai mai ia te au se mea tasi tau lava o le upu moni i le suafa o le li. Au kango e koe fai tau e fai pere suma le lima i le tuspa ia. Au kango koe refresh a koe le suia longa winga. Wa ke ira kupu o apo. Ai soni. O so umani o pe foi fa fia mai ngo. Fa chat o e ke fai mai se perfukanga e kia o. Fai mai se perfukanga. Fai mai nga o le perfukanga mongi e au mai reri. Wa e sa mo marsina mai mo mai. Ire nga yo ire atua i Faugagana o le Malo Isaraelu da o ngo tuspa ia. Kei le kupu. Whamai, ne tari a mea kai. Ngā o kou ia, e mangu ia, e kui ngā kui kou lima. Saura whai pusuma lima. O leo koe whamai tupu. O na whai atu leo le tupu, o tupu leo tupu o apo ia te ia. Pe fo i whaafia ea ona o matua whai atu ia te oe, ia tau tō mai. Awane e whai mai ia te au se mea, lava e tasi. Tau lava o le upu moni le suafa o le ali. Tau rawa upu moni sua fore ri. Le waka wa ngau le upu moni are ri. Tupu le apa. Vai na kari suma le ongo. Ona fai mai lea o ia. Na o iroa atu ia Isaraelu uma o whata ape ape inai maunga. E peio ma moe wale aiso la tau leo leo. Na whetarai mai leo lea li i. O i la tau na wale aiso la tau wali i. Ia na tau taitasi ma toe fo i atu i lona fale ma le fide mu. No aku de na fuma moe nungor mama ka ape wale se kai ka fa me no lai o ila tau manga o fa ia kwai ia koi fo i file mu e ko fare wale sko kai ka esko kai ka fa me fa pusu mar fitu ona fa ia tu le o le tupo Isaraelu kupunga apo ya Yosefatu kupunga yuta
na o le fai atu e ia te oe, na te leva valo mai ia te au se mele lei, na o mele anga. Kawanga, ule finga ngaro moni o le li, ale ana ua fai mai sa o roa la le perfecta le tua. Ale fuwa isen mene, vai ele, ka mino le ka mino ya apu. Mai le yor fai upoe, se furma ne madu, ma toe fai mai me kaio, o le nei, ina whaafonga mai ia i la fionga le lii, na o iro atu i le lii e o lo tie e no fua lii, sa tutu foi au le langi lo na tūtau matau mo lo na tūtau angavale, suiva, wa fetara ia tu foi le lii, po o ai ea na te wha ole ia apo, le tupo Isaraelu ina ia alua e o ia, ma oti ra mota kiri ata. Ona fai mai lea o le tasi e whaapea, ai fai mai le tasi e whaapea, fai polus fulu. Ona aluane ai lea o le tasi a nganga, ma tū mai lumo le lii, wa fai mai o te wha o le ole ia te ia, wa fetara i atu le lii ia te ia, ini a ea, fai polus matasi. Ona fai mai lea o ia, o te aru atu, ma o fai ma nganga pepelo i ngutu, o ana perfecta mai 𝚗𝚙𝚢𝚑𝚡. O te aru atu, ma fai ma nganga pepelo e ku i nguku. O anga perfecta e 𝚗𝚙𝚢𝚑. Ana perfecta mai 𝚗𝚙𝚢𝚑. Ona aru ane i leo le tasi nganga, na tu mai le lumo le li o fai mai. O te wha o le ole ia te ia. Fai mai le fai poruso matasi. Ona fai mai le o ia. O te aru atu ma o fai ma nganga pepelo i ngutu ana perfecta ona feta lai atu leo le lii. E te wha o le ole ia te ia. E te malo foi malu ia ma e wha pea ona fai. E te wha o le ole ia te ia. E te manu malo ia te ia. Alu ia. Ma ia wha pea ona fai. Awai e mea o whaku kuri makai mai le tato Faugagana o le Malo Isaraelu. Nea. Wa wha matala e me kaio le tala le atua. Le finangalo moni o le atua. Mene le tupu. Apo mene le tupu. Finangalo moni ne o le atua. Mene le tupu. O le fono na fono ai le langi. O le tua ma na au o le langi. O le finangalo le o le tua. Mai le tua. O ai e watu ma wha o le ole le loto apo. E alu i rā mota ki le ota e oti ei. A me o saura ia o le isia nganga wha me o te watu ma wha o le ole. Ma ko wako le o. Ia le nganga o le pepelo i ngutu. Nguku anga perfeka. Se i whakau ngu oilo finangalo tama, whakau ngu oilo finangalo le atua. Faugagana o le Malo Isaraelu, tu la au watu ia te oe ma umai tātou umalava. I le nei tae au, ngai oi mai le atua. E ngai oi mai le atua, e whatau nu e le atua no na finangalo. Nea na whase lau le ngau whaia kua turi matai mai. Lako perfekanga i e whaia apo. Perfecta o ngā upu pepelo wa ku ui ai. Nea nganga pepelo. Pa tu ui ngutu. Sa mo marsira mai, mo mar whafunga mai. I tato wawa ai le fina ngalo le tua. Tato sa ili le fina ngalo le tua. Fai podusu ma le rua o le nei whauta. Wa tu ina li ile nganga pepelo ile ngutu au perfecta nei. Ma ua feta lai mai e le alii ia o le anga ia te oe. This is the mighty man of God, the mighty warrior of God, the prophet of the Lord is speaking the truth directly. Ele fefe i le tupu, ele fefe tauru me moni. Menea, fai mai ia me kaio ia apo, menea wa tu wai le nganga i ngutu, le nganga nga, le nganga o le pepelo, o ngutu nga, o ngutu o le pepelo, o upu nga, o upu o le pepelo. Ea, e perfecta mai ai, perfectanga pepelo,
Isea inga ia o le leanga ia oi. E vei le whafsanga i marikupu o le tangata e mkua mawalunga ni mano. Ai le fefe tangata o le atua. E tau le mea moni e le atua. Isea, a fwere kawa ngau le tupu le mea moni ma le au moni a le atua. Le au whamakala aku e le tusia a le ali ia. A meno na ia o le o le whai upu ngai e luas furuma le tolu. Ona wha lata mai ele o se te kai le atari i o kene ana mana tui mai a me kai o ilona ala whau ma whai mai po o whea nau i aile nganga o le li mai a tau e tau tala atu i ate oi. Awei peore, me nengo wha o me tala atu, wha me whai porusu mara wha. Na whai atu ai leo me kai o wha auta e te iloa le lava aso e te aru atu ai i le a whewhe tu loto e te lafi ai. Whai porusu mara lima. Na whai atu lea o le tupo Isaraelu i nā o tau ave ia me kai o ma toi whafoi i a te ia i a mone lea li o lea ai mai o asa lea tari i o le tupu. Whai podoso ma le ono. Ma whai atu o lo whapea o na whai mai o le tupu i nā atu ia o le neita maa loa i le whare pui pui. Ma whawhanga i a te ia ne me ai a e wati ngā ina, ma le vai a e wati ngā ina. Se ia o toi fo'i mai mane manuia. Ave tangata o le tua e tu ui whare pui pui. Whawhanga i ni mea aia e tinga ina. Whainu ni mea aia e tinga ina. Rare mea mea aia ma vai e tinga ina. Whamaile e susu enga. Ngā o le whasi whalao a mare kama i puvai everyday. Se o koe fo'i mai mane manuia. Waira i e le kari a le whai upu e dusu ma le fitu. Ona whai mai leo me kaio, a whai lava e te toe ma liu mai male manuia, lau a fio ngai le tupu, o au le tau tala lai le a fionga mai le li. O whai ane fōi o ia, ina wha longolongo mai ia o tau le nuu uma. Le nuu uma. Mai le tala le tangata o le tua, a whai koe fōi mai mane manuia i rau kauanga nei aluai, o longo o winga. Mo le tau tala atu ia te oi le a fionga lere. Fionga lere. Sau do le ie i li tatu taimine te toi whai upu ngai e lua se fulu male valu. Wha solonga i lalo. Le rau tanga whai tau atu e wha au martatu por kalame le nei aso. Ona wa e leo le tupo Isaraelu mai o se fatu le tupo i uta i ramota kiriata. O whai atu le tupo Isaraelu ia i o se fatu. O te ofu ese au ma aru i le taua, ai e ofu oi i rau lava ofu. Ona ofu leo le tupo Isaraelu i ofu ese, na nato o ae le i le taua, o whai atu le tupo suria i ali o kariota sa ia te ia. O ia whape atu, aua nei tau tau ma se tangata anu po se ali i tau lava o le tupo Isaraelu, whai patolu sumaratasi. Wailo atu e li e pule i kariota i a Iosefatu. Na natou whapea anenea o le tupo Isaraelu le na. Na natou si o ai lea i a te ia e tau. Au alanga Iosefatu o na fisosoani mai ai lea o le li i a te ia. O na wha liliu e se ina lea o i la tau e lea tua i a te ia. Wailoa e li e pule i kariota e lea o le tupo Isaraelu lea. O na natou toi fo i atu lea. Wa la tau turi loa i a te ia. Wala tau wale turi loa ia te ia. Whai pa tolu ma le tolu wha. Wasa ona whana le tasi tangatana na u. Wala vea i le tupo Isaraelu i le so o le ofu tau a mea. Na whai atu lea o ia i le tai o na kariota. Nari liwane ia o lo lima. Ina ia e ave ia te aoi. Tuo au a wawo o manua. Tolu sumarwha. Wa wha te tere le taua i le aso. Wa iai pea fo i le tupo Isaraelu i rona kariota wha whea ngai masuria. Bo o i le afi. O na oti le o ia i le tu aso e ngoto ai le la. Wa mahe an tato por kalame le nei tae au. Ma le nei tu aso. Nea la uo o i le taua. Wa le usita i apo. O i le taua. Mai tala apo ia Iosefatu. O te ofu ese tato wo le taua te ofu ese te re ofu se ofu tupu. Tau te o ofu ngā oe ofu tupu tato wo le taua. O le taua.
ai le loa wanga yo ile tua yo ile cha yo le au tau suria fa mena le cha po le tupu fa mai a ko wa ko wangi kau mas ka ngu po sesia o kuri kupu kuri kupu Isaraelu kuri angar kupu Isaraelu wa kura ia kira aku ia Yosefatu o le kaula atanga tau suria o le kupu le Isaraelu ai dei lor kupu le yuta wa kura kuri no ngai lono na Yosefatu o si o ngai o me masa ile me ko fala au do ile tu so angi mai do le tu ile tupu le Yosefatu wa fo ile do fala au ile tu fa me yo ko fa ma maole le tu le au tau suria o ma fai le fa sa o ina tupu le o Yosefatu ka ngolores ka ngako la o suria la ko suria so nga fanga na ngau so vai so nga fanga na ngau o le unga na so nga fanga la fai finga ngalo le tu wa kwa le unga wa kwa su tupu le apoku ya ku na fa me ku ile vao le o futau a me vai o le fina ngalo le tu ele la kuku le o fukau a me na ngai le oki ala kuku ile vao le o futau a me ngai loa le apola ve fa ku le ire le avekariota sei fa ava esse kwa o ku le au kau o wo mangua ke kele le kau o fa ke kele le kau a fe ave i haringi kupu bo mangua i lunga kariota sei o ira fia wo moto le la mo kele pa o mo por kala mene e le chai o Faugagana o le Malo Isaraelu o le mafua anga nga le yo mo tupu apo me mo o le fa masinonga tonu ale tu lua fa tau nu ur perfetanga ale tu tolu wale mafai ona salamo le mafai ona salamo these are the three reasons why this King Ahab died. Firstly is the judgment of God. Secondly ole prophecy fulfilled. Mane me muli refusal to repent. Sa mo marsira mai o le au onga le Faugagana o le Malo Isaraelu fesili le tua tali mai le tua usi tai le tua. Ask God answers, and we must obey God. Mafua anga na laiona na itar finangalo le tua tupu le o apu le tupu fai mai nga koe fa sanga i tangata o Isaraelu e kapu wa i le akua leo paala ma le akua leo asaira ore mkua makau kia o le tala o le tupu leo apu o le tatu teimi a o le mea na tupu leo apu wa makua tene a apu tangata o le ngu o Isaraelu piko i luma e go against God ai ifo i tupua sa mo marsira mai ele se tai ele se tupu ele se pale mia ele so se tai ia ele pe atango e tamafai e sui loto tangata e fa sanga i meo leolanga ai fa sanga tau i le tu fa sanga tau i le tu fesili le tu tali mai le tu usita i le tu ele leide fesili le tu ai sili ai ona le usita i le tu pe a tali mfa ilo mai le tu fa manuia tu le tu ia to oi fa tele ona lo taimi fa vano i le suafa pelo Yesu tato to e feilo ai i le finangana lo fo le tu i le isi do va yaso so i fu mai manuia tama fa tele ona lo upu o mai la wo fionga Faugagana o le Malo Isaraelu i le nei tai au ma le nei yaso ia matou lo na fesili atu ia to ai e tali mai faali mai ia matou fa mawalano e usitai matalia lo faali mai ia to matou pa tai lau fa manuianga se o matou atunu pele i Samoa ai mai so Samoa ta ape tai lau fa manuianga le i ngā ruenga fai a lau fana i ia oe fa mangalo so matou sisi ono o Yesu le amen.
lo fa tere atu Faugagana o le malo Isaraelu ia te o tou uma lava whaaftai ono lo awai mai whaaftai ono lo te talo mai whaamanuia atu le tua ia te oi. God bless you all. Shalom, shalom.